Bayelte viñahmel kotantikiune, hates snopo hibalkuntike, tem aik optah toholtike, ho tignis yahmuk uptestik taholtik, kashmuk yakaidi de kope, aunque shuhte kope. Pero biyun te hiche, hayun te mava, aita kaptik ya yel chapanel hay kopini, kalayahnatik mava shukundik chapanel, mava shukundik yilel, entonces yahmel kotantikiyu. Hayun te kahualdik Jesús, tamati San Lucas 12:7, yak yabotik natik, ya yabotik noptik, aik bidiash kota kotantik, hayun las tun, te sotzel holtike, yachta yoxtukel, tamati San Lucas 12:7. Como spicel te sotzel la holik, achta bil yunstukel te diose. Hayun mashiwesh, chite kahualtik. Hay tiempo ini, yakatayil hay video ini, te sotzel la hole mashana, hay el lik, te sotzel la hole. Pero te kahualtike, yachta yoxtukel, y mabeyash oklok el, ich sotzel la hol, ha totem le permisos tukel te kahualtike. Biyun te hich la yale, yun yo tanugiash ota wotan, yo tanugiash ota pensar, te spisil te akuslejaleja tsakohbat te kahualtike. Yilohbat spisil te bitiash ben bahel akuslejal. Hayun aik mesmuk la wotan, chikamante ayat, jame yasmuk ulina wotan, te vinutil te kahualtike, yilohat siasnava taba, yiloh te bitiash behen bahel te akuslejale. Hayun chikaminiash tal, chikaminiash kota pasel, hichuknish, mabaya shiwotik, como naotik ta jamal, te ja aitas kaps tukel te kahualtike. Yanto vuelta.